Kajung lehkai hapteng ke USA, Persia ia ke Turki. Kabalalong ha Sophie Stadium, kabadon ha Los Angeles, ha Amerika. Kabalastang sipeu baje menmit, bat kadai pat ha kapor nyo baje siteng menstep, hari India. Ha kabaka Turki kala job, dalai laar Persia ia ke USA. Lastang penkenjat nangkong ya kapol, da ke USA, ha ke nega match. Pada haka minit ke balai, ke USA kalajo ya ka corner kick. Last shoot ya ka corner kick, da u Sebastian. Padu Austin Trusty, u badai u defend jong ke USA. Ulayo ban kenjat ya ka ball, siapo jong ka gol. Kadba haka minit ke ba sipeu, ke Turki kalayo ban penpai kala, da sigol. Lengba u player jong ka Real Madrid, u Arda Gular. Nang taha ke minit ke balai puai, u baris alplar, u layo ban tep yang sasigul, lengba kacing assist jong u kenan, ha ke nega por ka Turki ar, bat ke USA sigul. Kat baha ke minit ke ba sop kendai, ke USA kalayo ban penpai biang sasigul, lengba u Sebastian Berhalter. Kanega gol kalong ke ba ibang ha ke ba u Sebastian, ulayo ban tep ya ka bol na jungai jong ka gol. Nang ta ha ka minit ka ba kendai pekundai kata ha ka full time plus extra. Ukan yusun jong ka Turki ulayo ban tep yang sasigol lengba kacing ai pas jong ukan ehan. Bat ka Turki kalayo ya ka jing job dalai lar Persia ya ka US. Henry ka pa pensusi pat ya ka Turki wala kalayo ya ka jing job. Henry kalasya eliminate panyo rung syaka round 32. Kan ba ka USA kabalamat ya kan 6 rem. Henry kalayo ban rung sendon syaka round 32. Haka ba ka USA kadega ba he point tam nabro kiri kibadon haka grup D. Kata ka USA nriu pon. Ka Australia lai pon. Ka Paraguay lai pon. Bat ka Turkey not pon. Pat ki tim ki balayo rung syaka round 32 kilong kum neharum ka South Africa kani kentu bat ka Canada nang ta ka Brazil pat ka Japan ka Germany kadang up nang ta ka Netherlands kani kentu bat ka Morocco nang ta ka Cote d'Ivoire kadang up pat ka Mexico kadang up nang ta ka USA kanya kentu bat ka Bosnia and Herzegovina. Nang ta ka Switzerland kadang up, ka Australia kadang up, ka Argentina ru kadang up. Sibun kiri ki bompat rung syaka round 32, henry tangkan diat ki belai rung.